tadi dari Jakarta perwakilan pemain Rizky Belu dan interpreter Roy Hasan. Oke, selanjutnya untuk statement. Terima kasih. Selamat sore. After finishing Persipura, after finishing last season at the position number 12 in Shopee Liga 1 and struggling a lot, with the beginning of the season this year, they are busy with a good form in the last months. We're going to face tomorrow a strong team, but we are back in Makassar, and I believe we will play tomorrow a very strong game and perform well. We have respect for Persipura and their qualities, but I believe that our team tomorrow is ready to perform well. Terima kasih. Dari kami pemain selalu siap di setiap pertandingan. Kami pemain selalu berpikir positif di setiap laga dan selalu besok bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke teman-teman yang ingin bertanya untuk perusahaan dipersilakan. Saya Adrian dari Indosport. Coach, untuk pertanyaan kepada Rizky Belu, besok Pluim tidak main kan, sudah kita ketahui trio Belu Klub Pluim itu sudah paten dari beberapa musim lalu dan hingga akhir musim Pluim absen. Bagaimana perasaan dari Belu sendiri Pluim absen hingga akhir musim, dan juga untuk pertandingan besok bagaimana Belu menangkap pertandingan besok tanpa kehadiran Pluim? Kemudian coach, apakah ini sedikit luar dari pertandingan khusus untuk Pluim, apakah Pluim menjalani masa pemulihannya tetap di Makassar atau mungkin dia sudah kembali ke Belanda, coach? Terima kasih. Kalau saya sebagai pemain ya tentu bisa mengharapkan performa yang terbaik di setiap pertandingan. Terus bukan saja Pluim, maksudnya di banyak pemain juga maksudnya yang ada di dalam tim, dan mungkin itu semua tergantung pelatih yang instruksikan bagaimana komposisi tim untuk melawan Persipura. Ya, kita cuma hanya bekerja keras dan bisa berikan yang terbaik. After the medical diagnosis and the planning for his totally recovery, the medical staff, Mr. Api Munafri and myself, gave him permission to go and recover in Holland and to prepare him to be fit for the beginning of the next season, because he was also not fit at the beginning of this season. And everybody knows that William Klein this season struggled a lot with his health, and he didn't consistency. He didn't catch his level, what he can do. Terima kasih. Mungkin dari laga sebelumnya apa yang mungkin coach mewakili atau mewaspadai kekuatan dari Persipura di Ecuador? No, they have some individual qualities. There's the technical good players. Also a striker who is very fast, who can make goal from every situation. My players know him very well, and you also. But still, I want to say again that for me is the more important that my players show high discipline and tomorrow and catch the level what they can do. Terima kasih. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Oke. Oke, coach. Bukan lagi tipis, tebal. Berenang dalam kopi. Biasanya kita gol lagi. Nah. Weh, dah bagus kiasnya, Bang. Baik. Ekor dulu. Foto dulu.
Agak balik dulu. Anak sehat kan? Puji. Gimana? Pakio. Sama. Nanti kita jalan. Main. Sehat-sehat. Ayo. Ben. Mana? Bos. How are you? Good? Good, sehat? Ya, sehat. You? Sakit. Izin. Kamu baik? Udah pamit sudah baik. Sabar. Jangan sabar terus. Topik hatiku. Udah pindah ya, dua mie klub kopinya baru kasih terus. Sabar terus. Kapan dia sibuk? Kawan Jadi kenapa lagi? Jangan. Kok lagi kenapa? Kamu mau coba-coba mau di provinsi gimana lagi? Tahun depan kalau orang kontrak kan mau beli. Aku cari aman itu satu dia bisa jampan. Iya, mentar kan dulu butir. Mentar kan harus final kapan? Kita pulang. Kakak, putar main tuh. Baik. Man. Paku miring kau. Kakak. Oke. Tiba. Masa minta lagi. Begitu memang. Chief, sekali Chief. Dua, ya, run. Arms forward, yes, good arms. One time forward, one time backward. Up, yeah, jump. Small jump, yes. Again jump, up, stretch your arms, jump. Again. Face to each other, side pass, up. Yeah. To each other. Small, cross pass. Same, back to each other, back to each other. Yeah. Other side.
Giulio, come va? Berdiri dulu.